Sile lo mntana. Umuntu omdala. And mangithi ngimbheka ngathi sekakhulile kuleya photo engiyibonile unazi ingane. Hayi unengane different fathers usile lo mntana. Ngiyaxolisa baba. Guys and yazi inhleli ngisho and kubhaliwe naseBhayibhelini ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande emhlabeni. Bandlela imali yami yomndende labantu. Udla nemali yakho yomndende mntana. Yeah. Dikopaletsa mayeng. You've got a bad behavior wena. Ke re dikopaletsa mayeng gona no kwa tlo bua next. A ke ba tlo bua. A ke ba tlo. Yazi ngitholele ma-tavern lena nabafana bakhe sibafuna ukus-attack. Tato o ba tlo go bala le nna ona. Tato o ba tlo go bala le nna wa controller. Una le mali. O kana ka abuti hanga go bela dilo tsa ntata nkentse tsona. Ungazongiphaphela mina. So ngena Ungazongiphaphela. Nna ungazongijwayela kabi wena. Ngikhuluma nawe kahle. Hey man. Molweni manje sibulisela lapho kunonke emakhaya. Lami igama ningu LAVAWS pronounce lover singumkani abantu aziyo banibiza ngo Mr Nzokulight umshanami. Well guys indize nge follow up yanga lamini ekasisi lo bekasibhalele ethi unenkinga kunomkhulu ohlala naye umuntu omdala they been married ba happy for 4 years bahlala yonke into right kodwa unenkinga ngoba umkhulu une room elingangenwa elihleli lokhiwe ngaphakathi and kwayeke ngabo 3 ekseni kumele ephume nokutya ehambe ethi uyokela ngaphandle into efana nale. So into esiyenzile ke thina siye sayenze research yethu ngoba usisi wabantu simthathile ngoba nimbonile bekagoduke sithi akasafuna ukuhlala lana but just because besifuna ukufind out more spiritually inkinga sikwazanga nokuvula endlini ngibonile ama comments lapha esisho ukuthi why ningavuli kuleyo ndlu we are not allowed guys ukuthi sizo breaker in kwi property yomuntu angithi sisebenza ngokomthetho so kumele senze into yonke ngokomthetho mangabe akafuni because it's not like kunento etshontshiwe it's just that usisi beka nama questions onawo and ubaba usicelela ngokuthi ngama rituals wakhe esingazi ukuthi ngama inhlobone yama rituals so siye safuna ke usisi samhambisa ezinyangeni zethu just ukuthi sicheck ukuthi mhlambe khona enye into eke yenzeka yebo so safumana ke ukuthi ubaba khona indlela osebenza ngayo wahamba wethwala ngendlela othwale ngayo so lesithwalo sakhe simvumela ukuthi elale nomuntu wesifazane uyabona so yilento beyenza ukuthi usisi ekwazi kumprovide elemenzele yonke into kodwa ngoba uthwele akavumelekanga ukuthi elale nomuntu wesifazane uyabona so usisi wabantu abane clue and kuya kwafindeka out ukuthi kukhona eminye izinto lento lena bese ifuna ukuthi yona ilale nayo usisi uyabona so into kanjalo sahamba usisi samtholela uncedo ukuthi bemgeze into efana naleyo kodwa ushilo ukuthi ngiyabonga Jozi Bioscope angisaphinde ngibuyele kulomuzi lo ya so bengifuna nje ukuthi nginizele ngale follow up guys ngizonixelela ukuthi firstly we couldn't open lo wamkhukhu lo ya bebethi ohlala uvaliwe leya room leya ehlala ivaliwe ngoba manje ubaba uthi unezinto zakhe ngoba sebenza ngomthetho asifuna ukuthi umthetho ugcine nawo uthi sokukhawadi ukuthi why ni breaker in kuma property abantu abanye abantu without even an evidence ukuthi yini enifunayo lapho so that's why we respected that sathi sizoyenza ngendlela yethu traditionally so bengithi nginizele ngaleyo episode ngaleyo follow up yale episode ngiyanithanda ke nonke lapha emakhaya. Well guys namhlanje sibhalelwe ngomuntu omdala lana uthi uyawasibona inkundleni zokuxhumana lapho sibhizi sinceda abantu wacela umuntu la weNesto ukuthi ucela ukuthi sincede esibhalele eshowini sathi ungawari umuntu omdala sofika lapho sokuvakashela sibone ukuthi singancedisana kanjani kule situation obhekane nayo baba ngibulise futhi niyaphila. Siyaphila baba. Siyaphila umuntu omdala. Ngiyaxolisa baba ngiyazi ukuthi besike sakhuluma kancane yabo before ngoba bengishilo ukuthi silinde lo munye security lethu lesebenzisana nalo Mr Jones ukuthi eyolanda yona le yangani yakho yabo kodwa bengicela nje umuntu omdala ngoba khona nama viewers abantu abasibekelele la eshowini yethu Jozi Bioscope engathanda ukuthi nawe be understand ukuthi why silana namhlanje umkhulu ufuna simncede ngani bengicela nje ukuthi umuntu omdala eqale ngokuzintroduce ukuthi ubaba ubani and why usibhalele umuntu omdala namhlanje la ku Jozi Bioscope. Mina libitso la ka ke Joe Matseke. Yeah, ke hlupha ke ngwana. Ke sihle. Isihle igama lakhe. Yeah, ngwanona ever since mama ha hlokafala. 100 yantle. She comes up with boyfriends and stuff. Look, khona la kwakho umuntu omdala. Bheka man. Kwanobheka amabhodlela wakhe lana. Mina bengithi ubaba nguyophuzayo. Uyena lo? Yeah, uye lo stakwe esikhulu uyangithuka ungiyenzela wonke udoti nje. Yeah. And umntana wakho omzalayo umuntu omdala lo okuthukayo wena. Unthukayo indaba nje ithe nje umama
ashona ngiyaxolisa umuntu omdala kuzwa lo. bese she was staying with her grand emaplazini ngamdonsa ngathi azohlala nami njengoba mama ayeshonile lo mntana lo Doti man Ngiyaxolisa umuntu omdala I can feel ipain yakho ngiyaxolisa baba. Guys ngicela ningitholele ithishu lapho crew ibe seduze nami. Ngiyaxolisa baba kuzwa lokho umuntu omdala. Ngiyazi umuntu omdala ingivisa ubhlungu because you are not the only person. A lot of people are going through a lot. Ngiyaxolisa baba. And manje yazi umuntu omdala ma usukwazi nokushela ukukhupha inyembezi nje kanje leyo nto izombangela amabhathi. Yena ngoba usesomncinci and akaka understand into eziningi and lobhlungu obuvisa bona umuntu omdala uzimoshela yena. Ngiyangithoka lo mntana lo mangithi ngimstop ama boyfriend uyawachange like ama tissue paper uyawachange every dictum and every uyazi ukuzolala la uthi uyangithuka ukuthi ngcono ngilale na yini ngifuna ukulala naye usho kanjalo kuwe usho kanjalo and wena uyamkhuza ngoba ungubaba and umfisela ukuthi ebe future right ukuthi nabo ungasekho emhlabeni umuntu Doti lo mntana right and ngicabanga umuntu omdala ngiyabonga thank you so much ngiyabonga for it issue. Ngiyaxolisa baba guys and yazi inhleli ngisho and kubhaliwe naseBhayibhelini ukuthi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande emhlabeni. Manje lo muntu mayezonza kanje umuntu omdala sekwazi nokuthi eze kukhupha inyembezi kwamina inhliziyo yami ibhlungu umuntu omdala ukuthi ngive lokho kodwa ngiyathembisa ukuthi sokwenza konke okusemandleni ngoba uthi izolo ngiyaxolisa manje uthi ngibe ngikubuza uthi izolo makafika ebusuku ufike ngesikhatsini umuntu omdala ufika anytime ngaboma 2-3 ekuseni nje akufanelanga uphule namabhatla wemnyango and stuff ungena nje sile lo mntana no baba ngiyacabanga uthi uMr Jones kodwa makasifonela umtholile uthi khona usendleleni uza naye manje uyabona ngiyacabanga ukuthi sizokhulumisana naye mhlawumbe singambonisa yabo maybe we gonna talk sense kuyena umuntu omdala yabo ngiyakuthembisa ukuthi sokwenza konke okusemandleni manje ubaba awukaze uzama ukubiza mhlawumbe abo auntie bakhe abaseduze ukuthi bezama ukukhuluma naye woman to woman mhlawumbe engaba understand yabona woman to woman this kid is a beast uyabathuka nabo mamncane labo and nje akaboni umuntu akaboni nix sile lo mntana umuntu omdala and mangithi ngimbheka ngathi sekakhulile kuleya photo engibonile unazi ingane unengane ezi2 different fathers usile lo mntana and I'm sure I bet umuntu omdala you don't even know those people labo baba la angazi and kumele ngabe bahlawula bezogeza nomuzi wakho ukuthi bamithi singane yakho yabo bandlela imali yami yomndende labantu udla nemali yakho yomndende umuntu omdala no sizodila naye baba because wrong lento yenzayo inhliziyo yami vele yababhlungu umuntu omdala shame yazi ngesituation odlula kuyona and mawuthi yabheka ngapha noma akasekho mhlawumbe bezokhuluma kunzima mfethu kunzima ngicela nje ukuthi Josie Bioscope incede mhlambe angaba right but no sizokwenza konke okusemandleni umuntu omdala if it means ukuthi it needs to go as far as ukuthi simthathe simuse ku disciplinary camp eyofunda umthetho khona mhlambe ngathi sekabuya sekangcono yabona umuntu omdala because manje makungenzeka something ethola ukuthi ule groove la groove akhona unaleyo boyfriend imshaye imlimaze o mhlambe egcine sekashonile kuzoba inkinga yakho futhi umuntu omdala uyayibona cha abazi understand bona labantwana angazi umuntu omdala kushiyo nakhona ukuthi ngiyinsuku zokugcina umuntu omdala sibona ukuthi sokuyinsuku zokugcina ngoba kushiyo kubhaliwe naseBhayibhelini ukuthi ngeinsuku ekugcina ezokugcina sizobona into eziningi and I believe ukuthi these are one of those things and yona into engivisa ubhlungu umuntu omdala ukuthi ngoba bancinci abantu thina we are the future leaders of the nation mani ngasekho nabantu abadala so mayingabe abantwana ontanga bethu ngamahlongandlebe le future izoba kanjani uyayibona because I'm sorry for your generation anabafazi bafethu bagcine ngalabethu ayilaba umuntu omdala nje bayaphuza cabanga umuntu mayezohluleka ukuhlonipha ubaba omzalayo mna as umyeni wakhe nganihlonipha kanjani mayehluleka ukuhlonipha umzali wakhe omzalayo uyayibona sisenkingeni umuntu omdala nangu Mr Jones
umama ongaka manje ulelani Itla sihlo tlotla ke bitse aw for your behavior. You got a bad behavior when. Ke kopa le tsamayeng gona no ba tlo bua next a ke batlo bua yazi ngitholele ma-tavern lena nabafana bakhe sibafuna ukusi-attack phela sebafuna ukusi-attack phela abadala kanjani mabala kube manje gawuthi dile nabo ukugudle nabo la tato o batlo go bala le nna ona tato o batlo go bala le nna wa controller una le mama o kena ka abuti hanga go bela dilo tsa ntata kentseng tsona ungazongiphaphela mina ungazongiphaphela mina halikathi dilo tsa ntata kentseng tsona awazi mina awazi so ungazongiphaphela ungazongijwayela ka wena ukhuluma nawe yini yile inkope ezikuhlanyisayo tsamaya ngibona itswang tsamaya yile inkope ezikuhlanyisayo ungena phi wena yile mawivu mhlawumbe wena imali yami musi imali yami musi intombazana ubaba wakho lo ubaba wakabani ubaba and angeke size simise umuntu omdala sikhuluma Mr Jones ngicela ngithathele nawe something ukuhlala khe ngihlale la ngeke sokhuluma nawe simile wena baba ngicela ihlale phansi ngiyacela no ngeke sikhuluma nobaba wakho umdala lo muntu angeke sikhulume nawe mina angeke kumele umuntu omdala ile impilo ephilayo ile mpilo ephilayo ile ngene la egate yakini angube ungekho kanene itswang man itswang usuka phi manje wabona wena today ngena uzokulayita wena ngathi socima la camera Mr Jones lo ngathi ngibambi man uyazi uzosindela ukuthi umuntu esifadlane ube sigudla nawe nje baba ngiyaxolisa nawe amanzi akho ngicela uhlale phansi anginokhuluma nawe mina anginokhuluma nawe mina ngizele wena la asini ku kubiditse mamela ungazosiphaphela asini ku kubiditse ngibona ungazosiphaphela nawe ungazongiphaphela ubaba wakho uyakhala ngani ukhala ngani ukhala ngani nawo lapha sisi okay yini le lamabhodlela wena okay lamabhodlela wawungcolisa la yini 2000 ijarata la kini lakho le ijarata lika babakho ngikhuluma nawe sitsamaye siyaphi ukwakho la asibizwanga nguwe sibizwe lo wena ngifuna ukuyophuza mina ningoshila isikhathi ke bafunwa ngingenaphi manje ukhatha imali yami musi uphuza imali yakho uphuza imali yamadoda la ufike nawo la ubreak amabhag umuntu omdala futhi ngiyathengisa sokulayita wena inkinga yakho uyaphi amagama manje phambi kwami she's disrespectful lo mntana lo umuntu omdala ngiyaxolisa kodwa yazi isandla sami savele saluma angathi ungazobhedela thina asikufuni ukukuthenga thina asifani ukukuthenga ngifuna ukubhema and akasibaka ibamba Mr Jones lesa leyo into le wena umuntu odayisayo ubizwa ngani bathu mama ubizwa ngani ngiphi imali ye ngifuna ukulala nami nawe ngilale nawe mina ucabanga ukuthi mina ngihamba ngidla inyama ezibolile so yazi wena ngidla inyama ezibolile ufuna ukuntaste no ngithetha ngenyama mina ndiyitya inyama ezibolile uthi uhloniphe ubaba khohlala phansi ngimhlonipheleni okay no sithetha nawe njengabobhudi la kwena asikukhathalele anginabhudi mina mase Ntombazana uyayazi iBhayibheli uyayazi ivesi ethi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze wabona the day umama wami washona ilife yami yavele yaba complete a mess udelela ubabakho ake ngenzeli next ufune kwenzeleni ngoba uyintombazana endala enabantwana abawu2 abantwana abamangela kuye lo ikhati yami yomndende ihlala kuye le okay manje ikhati yami ikhati yami yomndende aneve kufa yona aneve kibathi no ntombazana sokudiscipline udiscipline wena siphaphela nje yazi umntana yazi sesihlonipha nje ngoba khona abantu ama-viewers abantu abadala la wasibukele kodwa sisi sizokulayita ungakholwa yazi sizokufaka i-respect thina sizokwenza uhlonipha hayi uzongazi manje ngumzala uyakuyeka ukuthi lo emntwini omdala uyabona ukuthi uyanginyanyisa kubani kuwena uyakuzala lo muntu ngiyanaphi mina awukho grateful for what ukuthi ubaba wakho usaphila sisame ekhanda right ngiyacabanga une-screw eshoda Mr Jones kune-screw nje esingekho right yazi uyabonakala ukuthi kune-screw esingekho right one sharpa mtho shapikisa mbana ke tlo shapa akithi waye mama kana tlhoka fane ke be go tlhoka fetse wena every time why be one Mr Jones ngathi ngizocima le camera ngizoyivala le camera abuti nkinti soko tavening fontwe yo lintsingitsa nako ke batlo tsamaya uyadelela mntana ndini uyeva
Uyandiva? Khuluma, Uyadelela. Sifuna ukuthi uhloniphe umzali wakho ngoba yini? if it wasn't for this Wena man umbhekile lo muntu, kube awukho udeserve emhlabeni. inhlonipho. Mangimbhekile he deserve everything. Ukuze wena ukuzise la emhlabeni yazi ukuthi kuba awuzanga wena kuba sikwazi namhlanje ngoba udelela kanje. Siswami Ke niphume ngiphi? uyazi ukuthi you are part of Nihambe naye. kukwakho wena. Uhamba. Kiri No, litsamenge hamba na- lena. no, yazi sisakhuluma naye kahle. Litsamenge lena. Uyazi ntombazana kunendawo la esigcina khona abantu abafana nawe. Uyayazi Cabanga. abasangana. wena. Ritlabona. Yeah, sizotsamaya nawe. Awutontseba Ritlabona siyabona vele. Awutontseba kantle. Sinamehlo siyabona. Awutontseba kantle Uzokutsiba today. nje kuphi? Wena uzotsibwa intanga zakho la esikusakhona ezifana nawe ufika ubadelele le bazokukhaba ke ngikuxelela. Usobona. Uzobona yini? Never kutlwa kalona. No. This is the kind of trauma ekiphilang under yona. One traumatizer ngwana. And umuntu omdala into engiyibonayo uzogcina sowuphathwa yi-stroke uyabona. Asimutshware vele stroke. Asimutshware vele stroke. Asimutshware. Ngicela uye kungiphaphela wena. Ke batla aswe. Ke Ngicela batla. uye kungiphaphela wena. Ngibona. Yazi usindele ukuthi umuntu wesifazana otherwise kube gudla naye. Fast Mr. Jones. Ngoba uyadelela. Otawu. Kai wena ukitagilwe. Ukena kai Nana, ukitagilwe. okay ntombazana ndini weyinkophe. Ngithe wena uyeke ukuthi kubabakho wena ngumuntu omdala lo. Ngithini? And awuthi lo emntwini omdala. Ha, Ubaba kabani? Hayi. kanti ubaba kabani? Ke niphume ngimi tu. Wena ngoba ulala sowulala nabantu abadala abayintanga zikababakho sowubona ngathi sozokwazi Ningenaphi nina? Ningenaphi? Impilo yami muskibe uphilo baka. Ningenaphi kuphi? Ufuna ngingena naye? wayezolala nobabakho. So, Ubabakho wena- unenhlonipho. Cha ukufunela i-future e-right sisi. Uya understand? I-future. Yeah. I-future. Ufuna ukuthi ube right Ukena isikolo top unale BA and stuff mare she's an embarrassment in herself. imali yakho umuntu Imali omdala yami. owayispenda Exactly. usisi ufuna ukuthi ebe right Abe life right. and this is how she thanks you. Kanti ninjani ngoba uproud uthi 2K. That's why usangana kanje. And yazi kunama 2K ane future abanezindlu intanga zakho manje shadile sisi. Itheni yabo. Ngingenaphi mina? Eyakho itheni ngoba yona le. Cela ungekele bhuti yangasela mani. Yazi Hey la man. ngibona khona usinenkinga cabanga uyi2K mara angiboni. Ungenaphi? Ningenaphi nina? Cabanga uyi2K sodawisa ngomzimba. Uyavithizwa abantu abadala. Ningenaphi ngithi impilo yami? Singene gateini kababakho sifunana nawe. Ngisamana kitlo Kuphi? wena unababa ungiphe wena babakho. Ungazosangana sisi. Ngifuna ubaba. Cabanga ukuthi ubaba wami udila nento efana nawe. Yeah, yiko so disrespect ubaba wakho okuzalayo ucabanga ukuthi naye yilama boyfriend ama blesser obhizi wathi uyazi uzogula sisi. And yazi mawungashona njengamanje uzi responsibility iyoba ngakaba Ayisabulali ne-HIV musa. unayo no Ayisabula mina nginayo anginayo. imali izokubamba soon Anginandaba. ngale behavior yakho. Never. Hey man sonke. Yazi Wathi ufuna uyagula. uzomkhumbula hayi mina ngikho busy njengawe. Kamthona No Rita Malien. And And kumanje utraumatize umuntu omdala. Utotsamaya wena mo. Wena utotsamaya nakitsamaya. Flexina anta Hey mama ka. Kanjani simthole simthathe na simise discipline camp manje Njengamanje. abantwana buza abantwana baba ukuthi bangabacelela ngenhlobeni. mhlambe singabanceda with the support yabo mangabe ubaba umuntu omdala ngicela ukuva kwena because lo sanganayo lo osho ngama week engazi ukuthi watha wadobhephi umuntu omdala besicabanga ukuthi ngoba uthe unengane ezu2 ungakwazi ukukhona mhlambe ifamily eseduze ukuthi ungabiza umuntu oyi1 Hey bana bakabayikube. Alito ngicontrol bana bakabayi. Wena uye ukukhuluma Kitlo bayisapoma ngwana bo. yebo sizokwazi ukuthi sibe sibemncedisa lapho umuntu omdala yabo useless, udlula tawuwe. and the other thing engiyibonayo umuntu omdala le card ngeke size silithole la kuyena ngoba kuzomela sigcine sesimenza ezinye izinto esingeke sizohamba naye umuntu omdala uyoliblocker sivule linye Okay. ngoba inkinga le ngiyayibona Ngoba nje uyayidla Wetsa sona. Nonkenyamahlo wa wena Untato wena. kintoto right. Waka wena untwala masipa. wena so uyanginyanyisa manje wena so uyanginyanyisa Mr Jones ngithathele lexina ngithathele lesathana wentombazana usathana wentombazana ushoda ngamaphondo wena awuxwela nix wena into right futhi into right futhi awuncibanga skate bazokubamba kahle kule jean yakho. Yes ungazobiza ubaba bakho ngowena nginyanyisa mntana ndini uzoyidinga lezi zinto ecampini
kahle yo Satan thatha lento la Mr Jones ngathi futhi ngicela nikufake ebhuthini lo untombazana ungakufaki nje sithi nifake ebhuthini leyo nto umfake ebhuthini ningamfake esithini nimfake ebhuthini deserve ukuthi engene ebhuthini lo ujayela kabi umuntu omdala ngiyaxolisa baba le situation sizohamba siyoyenza yonke into right so blocka lela card sayophuza amapilisi okay before sambe ne alright akunankinga umuntu omdala ngizobe ngivala ishow mina la alright Mr George idule bengicela uncedise ubaba ngayikuthi yeah uthi ufuna ukuphuza amapilisi eqala before sambe yeah okay guys yazi inhliziyo yami yazi yabuhlungu umuntu omdala waqala yo guys yazi angazi kahle ukuthi labantwana wayibeka nje cabanga lo muntu lona lo ngubaba wakhe wamampela ngubaba wakhe omzise emhlabeni ebzebelana namhlanje because of this man wamusa esikolweni wamenzela yonke lento today sekazibona ngathi yena seyazi kakhulu ngoba ulala nezintanga zika baba ukwazi ukuthetha into efana nokuthi ngiyadayisa vele in front of ubaba wakhe ucabanga ukuthi lento izomphatha kanjani umuntu omdala because into esoyenza njengamanje siyamthatha lo siyomset discipline if it means ukuthi uyohlala more than 3 years until ebe right la eqiqe emqondweni ngoba yikho lento yenzayo ngoba egqibeleni uzogcina sekabulala umuntu omdala la nge heart attack so into esoyenza we make sure ukuthi sinakekela izingane zakhe thina eziJozi Bioscope if ufuna ukumbona after sesibona ukuthi mhlambe she's khona utshintsho likhona le disciplinary camp so zisingane zimbone zizobona ukuthi mama uyaphila uright until ezebe right la uzophuma khona ebuye futhi ezohlala nobaba because sizama ukwenza ubulungisa la umuntu omdala mangabe nawo nenkinga I always tell my youth ngicela nihloniphe abantu abanizalayo abantu abanizise emhlabeni ningacinga fana nina seniyazi kakhulu ngoba manje kunomuntu olala naye oyintanga yomzali wakho socinga fana you don't need to respect your parents and lezo zinto zizokumoshela wena mntana ndini in your future because manje that's why ubona ontanga bethu beshona bena 30 abanye abashona bena 35 asakwazi ukuphila until 40 years because of indlela esizihambayo uyayibona so mangabe unenkinga nawe lapho mbukela emakhaya ungalibali uthi usibhalele on Jozi Bioscope tosiwa ungalibali nokuthi usifollow inkundleni zokuxhumana sikhona lapho ku TikTok sikhona ku Facebook we are Jozi Bioscope yonke indawo ungalibali ke mbukela wami ngikuthandayo ukuthi ucofa usubscribe ushare nama videos wethu ezokwazi ukufinyelela nakubanye abantu abadinga usizo la ku Jozi Bioscope ngiyanthanda lokho lapha emakhaya and I'll see you guys on the next episode. Awuthatha